gelek an jwet ega gaslight bihîstiye hinek jwe wataya wê jî dizanin û dizanin bêşkatiye lê kan binarin bê em çil ser dizanin em binarin jî bê peyv çawa watayê digirin û zimanan de çawa cih dugarînin wataya xwe dikirin berî ku em bên ser têgehên zimannasiyê em têgeha gaslight bixwe rave bikin bê çi ye û neçi ew bixwe ji şanoyeke nivîskarê Brîtanî Patrick Hamilton hatiye bu yerên şanoyê salên 1808 de li Londonê diqewmin lîstikvana Swêdî Ingrid Bergman û lîstikvanê Fransî Charles Boyer tê de dilîst film di heft qadan de bû namzetê Oscarê û 2 Oscar jî standin. From Jennifer Jones, previous year's winner, to Ingrid Bergman for her... Li gaslight ku navê şanoyê bû tê çi watayê ew bixwe çira gazê yan jî lampeya gazê ye. Çîrok bi kurtasî wisa eger hûn film binarin û lê bibînin bê çima wataya peyvê wisa guheriye lê bi kurtasî ez ji war bibêjim. Zilamek jinekê dikuje da ku cewherên wê bidize kevirên wê buha bidize lê wan cewheran nabîne peyda nakin wan digere peyda nakin. Ca qîza xuşka wê re zewce bo go bi rehetî li xaniyê jin wê jin ka kuştî cewheran li kevirên buha bigere. Helbet ji bo ku jina xwe kontrol bike û nehêle gumanê jê bike û bala xwe tê bide wê manipüle dike lîstikan dilîze tiştin wisa dike têle jin ew jina wî gumanê ji eqlê xwe bike. Geh tiştan ve tişêre gehçi hêwan diguherîne bêje te xweşaş kiriye te ji bîr kiriye timî tiştan ji bîr dike timî xwe ji bîr dike ca her şev jî çe serdavê da ku li wan cewheran bigere ji ber ku tiştê jinkên hemû ê berî xistin wê derê li wê demê xaniyên Londonê bi çirayên gazê de hatin ronî kirin ew çira jî wisa bûn gava ku te yek fêt xist zexta gazê diçû wê derê zexta gazê li ser yadên kêm dibû ca roniya wê jî pêr kêm ew jî dibû sedem ku roniya wê kêm bibe ca her şev gava mêr diçû serdavê û çira fêt xist çiraya ew de ya jina wî kêm lê merîkî wisa kiriye pere تشتي باور بك جمانش خد كده بيجي قي البرشاوي تشد اوراد بيجي قي خياله فيلم خوش عليه تماشا بكن لان فكر انسان مساله يا اخوان يجي اف تكتيك وشوازي مانيبيولاسيون دروني ين خراب وليستنا بعقل نافي غاس لاينر تكتيك وسا خبيتها ليلا جمرو عقل خو جماني بك تفكر وسا تدبيني قلت تشتك تشيد به ليك اشترط بيجي جو تخرفي له خرفي ليه تكتيك وسا تشينا بيجي كورتاسي دين كرنا يعني هجرن بيجن غاس لايتنج دين كرنا اللي البت واتايا هنا كي برفرتر وهنا كي تكتيك ومانيبيولاسيون تدهي لنافي فيش انا وسا دجهده واتنك هران يعني انكو نافي شانوي دجهده نبو واتای هانی نداخل ناوی شانوی دیجهد نبو ناوی به مانیپولاسیون. آن 1961 انتروپولوگ انتونی والز را بهشی وقت تاکتیکا مانیپولاسیون درونی ده نویس خو کالچر و پرسونالیتی برانی. نه اف پیف ایدی گلکی دی انگلیسی دل کاره. She's gaslighting you. هنگ به تمامی واتای وی فهم ناکن پارتینن گهج بو یارن خو یم بری گهج بو سیاست وانان گهج بو کسندن گاسلایتینگ نتنه دروا. اما گوت تشتکیش دروان زیاده رو بفره. پیف زمان دن دجی جهد گره آلمانی ده او پیف عین وقت گاسلایت هي ترکی ده عربی نبجی ایدی نفش نو کارتینن و داخفتن آوان ده مروف دکاره ببینه. Love bombing, gaslighting. لناوی به مسئله یه تا پیفک وسط کاره به خودان واتای کبر فرهتر زمان ناسی ده افروش و کواتا گوهرین معنی گوهرین به انگلیسی سمانتیک چین سمانتیک شیفت ناسی واتای چرا بولی نها بویا مانیپولاسیون درونی اگر هون میناک که نافدار بخوازن جو واتا گوهرتنه پیوا مش زانن مش حیواناتی بچوچ لنها او مش ادی مشکی سر مسای هر کسیه او مش ادی مشکی کامپیوتر هر وها بویا که زمانی دنجی تیز قویه او چیه سازناوی اپونیم چیه اونیم انگو ناوی تایبت بویا ناوی تشتکی گاسلایت ناوی کی تایبت ایشانوی بو اونها بویا ناوی تشتکی دن هر وها گوهرتن جی پیکار ایدی ایوا گاسلایت نتنه وکه نافدر تیپ کارانین لی ایدی بویا لیکر مروفان گاسلایت جیت که هر وها برفره بول جی پیکاتیه انگو واتا برفره نتنه چرایه ایدی واتا گلگی فره ویا دنیا یعنی